ہگریج، نبشتہ کار نذیر ناصر۔ بے گناہی سزا، ویگن راہ روانت بھلے من زانگاہ تو کہ کجا روگائیں، وہی پولیس من کجا برگائیں، بھلے دل جانگاہت کہ ای پولیس مبتنا حق کا من شپ نیما دگا دیمیا برگائیں۔ شہر ساتیا پد ویگن اشتات او پدا دروازک بچ بود، من درد کو گاڑی بلڈنگی دمکیا اشتات اگد، بلڈنگ رنگا چا زانک بود کہ بلڈنگ پولیس محکمائی بیت، بلے ای بلڈنگ چا پولیس اسٹیشن مسترد چم دراجیا دمکا کپتا، پدا برزا دور کوہ سرا انڈین ریسٹورانٹ، ممتاز محل پجا ہاور گڑا زانت کہ ای سہتا من پولیس ہیڈ کوارٹر کرما ہارک بتگو، منا ہمی بلڈنگ تہا بورتش آفیس یا پولیس آفیسری نشتگت، منی گندگا گو گوشتے بیا باریں واجہ چی گشید، منا آئیے دیما اشتاریں تش، تو قاضی اعتراف دیما گشتک کہ پولیسا منا ٹارچر کو تک، منا جتگو دمکی داتا کہ اگن دوزی اعتراف نکوت ماتای ناکنا درکنے، کاغدا وانگاہ تو گپاہت، آئیے وتی چم چسکتا منی جانا تورس چست بود، باریں ہچ نگوشے، من چے بگوشاں، من وتی گپ قاضی اعتراف دیما کو تگا، اشیے کوٹی نمبر ہفتہ بند کنت، اشیے بابتا شپا چاریں، مرچی کوٹی نمبر 9 کے دیا بیارت، پولیس یا من بورت کوٹی نمبر ہفتہ بند کوت، تنگ کو تہاریں قبریت، آئیے در کے باست گوشے منی چمے ہوں پچ گپتا، من ہچ مہم کنگا نئے تو، من ہی دیمو آدم دسموش کوت، بلے ہر دو گامے کے ساسا دیوالت، نئے من وقت کوت نئے کے پاد شہردات کو تا، من وتی زونڈ جاتا تو سمیٹ سارا رشتوں، منا نذیر رازی آواز گوشاں کپ کہ تہاریا چا باریں کجام راہا منا سربو گاہت، نذیر رازی گشگاہت کہ ای جاگہاں اسپتال و اسکولا آد راجے کمپانا گو سنگانی لوگاں شرری سرا بچار کہ من تنینگا اش نکوتا کہ مردم اچا شدیگی شیرانی پنجرہ درد کا گو سلامتیا واپس بودتک، قبرہ چا تنگ کو تہارترین کوٹی یا نے واب کپت کنے نے چیزی دست کنے، منا ناصر آباد مراد کور یادت، ما کسانیا مراد کور سک کلاک گپتگت، یک رندی مراد کور واجہ مصطفیٰ انجن سرا جہلا اسپوست گو کوریں چمہ دزموش کنان و رونانت، من غلام و بابوت کی، ما سائنا کلاک گپ، مراد یکوی گشگاہت کے منا بلت، بلے بری من آئیے سارے دزمال دور کو تو تت کو، بری بابوت اعلان دا تو بری غلامہ چیروکائی مراد کور چندک پات، آئیے وتی لٹ زور چارے نیمگا تر رہی، بلے بیچارگا مائی نیمگا روڑی کو تو نکوت کہ ایشاں لگ گیت و دردی پا دوئیں، بلے اگر لٹ نہ لگ گیت گوڑا پدا آئیے لٹ کے مراد چمتا کئی شوہازی تو دنتے، من بری سر زمین سرا ہیر کو تو پاد دیوالے دراجیا دراج کو تا، بری سر سٹوکی نشتا ہو بری چو نماز وڑا نشتا، بلے یقین دابا کو جان اندگ بیت، من سک دیر گوستکت، بلے نیکے کسی منی نیمگاہت نیکے کسی آواز من اشکت، منی پاد سک دردہ بودتا، منا قرار نیا ہگاہت، ایوں زانگا نیتوں کہ تنینگا صحب بودتک کے انگت شپیں، بری بری اوبینک بودتوں بلے یکوڑا پادا منا نندگا نیشت، کجا حازاتیو کجا ہی عذابی، من مسکت آہگے وابی دستگت و تارا مزار زانتگت، بلے منی حال چو پشیاں ہوں گنترات، من حیرانتوں کہ آگا صحبیں گوڑا کس پامن ترمپی چاہم نیاری، اشانی دلے چیاں زانا ہمیں کے بلی من ہمیں تنگ کو تہاریں کوٹیا صاحبی دیا، من ساہ مانا تو قبراہتو، ڈننا کس منی حالا صحیح نیات، منی گندگا کسا نائے لگایتا، من حیرانتوں کہ باریں ڈننے مردوں منی بابتا فکر چے کنا، روچیاں شپیں ہچ زانگا نیتوں، گوشے من سالی بودتگت کہ ہمیں تہاریں کوٹیا تہا بندتوں، کس منی حالے گرگا نیا ہگاہت، پدا دروازگا توار کت، پولیسیا کاشی بٹو آپ گونت، دروازگے بوت ورگی منا داتا و دروازگے بند کت، من دزموش کو تو ورگ وار، کور چپیم وتی زندگیا گوازینا، چپیم ورگ ورا، بٹ وار، دزموش کت کے گلاسا زورا آپ ورا، تہاریا دست گلاسا لگے تو آپ رت کا، منا ہکگا گپتگت، بلے آپ و منی کوریں دستان وتی ہر جان کو تگتا، منی پادو سرین بے کساس دردائے تا، تونا منا بیوار کو تگت،
دمانیہ پد پولیس کاشیر اندہ ات کوڑا من گوشت منی آپ ریت کگا آئیے دگا گلاسے آپ منا دا تو گوشت وتی جاگہ صاف کا 2 منٹا من روشنائی دیست جاگہ صاف کنگا پد دروازہ پدا بند کنگ بود تو منی چمانی روشنائی پولیسا برتا من پدا وزواسانی جنگلا کپتا گولین کیگاد افضل و یاسر بابتا پکر کت من دم پساہت ہمیں حیالت کہ گوشے من دوبار ادے آہگا مزن ردیی کو تک یہ ملک قانون عجب حیران تھا دلا گوشت قاضی اعتراف پد منی حزابی حلاس بند بلے منی بیگونائی نہ اشانی دیما ثابتت منی سہرانی برگے ہچ ثبوت اشانی دستا نہت گوشے اشان باور ہم بوگاہت بلے ہنگت منی سزا روچ پر روچ گیشتر بوانا تھا منی کون روشکا تھا پاد بے قصاص دردایا تھا انسان تکلیف دیا گا چشیں جاگا ہڑکن تا نے ہائیے تہا نشت کنے نے وپسک بھی تو نے کے پادا شہردات کا شاما ایشا منی ورگ آورتا پدا کاشی بورتا بلے گومن کسا حبر نکوت منی گور شپو روچے مانا یکر چمانی روشن کے منا گونا تا گوڑا گندگو نگندگے گپے جند نبیت منا مات گوہار گولین سنگت درست یاتت کا ہر یک کی گشگاہت کہ مسکتا مرو کہ عذاب بے بلے من کسی گپ گوش نداشت پمش کا عذاب تا پدا یکیا دروازک پچکوت منی چمانی روشن منا داتا دست اتکڑی جتا ہو منا ہما دوشگی کوٹیا بود ہما حپیسر وتی کرسی سرا نشتگت منی پاد انگت لرزگائے تا گوشے منا ہاٹھی مان نیستت میجرا وتی موڈ حراب کت منی نے مگا چارے تو گوشت ہاں شوکت بگوش باری چے گوشے من چے بگوشا بگوش ہمی سہر مجوہراتانی بابتا بگوش کہ تو بورتگا ہگا قبول کوتا مرچی بیارش برو تو آزاد کنگ بے اگا بہا کوتگا او زارو آرتگا ماترا عدالتا برے ہودا جج ترا ہٹ سے زائدان ترا قبول کنے گیو وہ حد جیلا گوازی نگی من کی چیزی نبرتا گوڑا چکو جا بیارانے شر ترا چاران دا کدینا اعتراف نہ کنے اشی امی گپاں منا گیشتر حیران کوت اپیستر گپاں چا زانک بود کہ تنینگا منا باز سزا دیے گی دا اعتراف نہ کنے زندگی تی جستو پر سالاس نبید اشانی گورا ثبوت ہچ نیس کہ منی سامانانی برگ نیاما 9 سات گوستا گو چابی دیگا سہ مردم گوراہوں ایر بودتگا دان کے من وتی زبان پچ مکانا ای زندگا یقین سرا بہتاما منی سرا جت نکنا وہی پمش کا ہر وڑے سزا منا دیا گا ہاں دان کے من قبول بکنا پدا ایشان یقین ہے کہ ایئرپورٹا سامان و مردم یک یک کا شش ہپ جاگہ چارگ با ایشان یقین ہے کہ سامان من وتی ہمراہیا نہ برتگا ایشان شکت کہ بلکہ سامان من ایئرپورٹا جاگہ ہی چیر داتگا یا ہمیدہ یکیا داتگا ایئرپورٹ پولیسا منا قاضی اعتراف دستان داتگت قاضی اعتراف پدا منا ایئرپورٹ پولیسا دا تو ایئرپورٹ پولیسا منا ہیڈ کوارٹر پا گیشتر تحقیقات واسطہ داتگت منی جستو پرس بوگاہت پولیس حیرانت کہ اگا سامان اشیا برتگا دزی ہمیشیا کو تک گوڑا انچو تکلیفیا پد چیا نمبرنی میجرا پدا گوشت چی گوشت اعتراف کنے کے نا من گوشت منی اعتراف کاغدانی سرا نوشتن یو کاغدان یکوئی تو وانگائے منی گا پما ہاں کہ من کوتگا دروگی بہتامی وتی سرا جت نہ کنا میجر دیم سہرتا رت گشتی شیا کوٹی نمبر 2 بند کنت دیگا یکیا منی دست گپ چا میجر افیسر در کوت من حیران بودتوں کہ بارے کوٹی نمبر 2 چونے سزائی بھی کوٹی نمبر 2 آسینی دروازگی جتگت آسینی کرسی مانتی ای ہم تنکی کوٹیت کرسی سرا دار ہیرت کوٹی تہی نیمگا چاریں دیما جالی جتگت بارک آسنے جالیتا لنکو کی ٹونگی حسابہ پچتا بزا لنکو کی تحاشت کو تگت من جوریے سوالویں چمپل ربڑے پادا دیاک بود کہ بازو بورزتا منا کرسی سرا نادیں تھے او آئیے دروازہ بست کوٹی چاریں نیمگا آسن سور تہران بودتا ہنچی گرمی یا سیکنڈانی تہا مانشان کہ منی سا بند بوگی بود پدا سوتکگیں بوئے ہاتھ منچ کرسی سرا پادت کو جہلا منی پادے چمپل آپ بوانے تا جہلا ہم الیکٹرک کے تار جتگت من میرگیے تو ہی دیا منی جان پتا تگا تو منی گو تر بوانے تا بدھ کا دیگے 5 سیکنڈے تہا من بیکپ تینا جہلا الیکٹرک کے تارا منا بیکپ تی
من گو زوراں ککار کت کہ من مرتا. ہما دمانا دروازک پچ بوتو سہریں تار بند بوان بوتا. من چمپل ڈنے دراہگا گو در کوتا اور زمین نے سرا لاش بوتو. من ملکمتا دمانیا پیسر کوٹے تہا گندگایتو. من جہلا لاشتو منی دم در نیا ہگاہت. دلاگوشتی پولیس کے من میجر دیما برا. وتی بی گنائی دروگیں چادرا کشان وتی گناہانی اتراپا کنا. پدا منی چمانی دیما گولینت کوشتات. یاسرو افضل گود چنچنڈتا او لوگو بازارا دکانانی دیما دست شہر دیانتا او بازار چم گولینا حرابیں وڑیا چار گایتا. منی چمہ ہی ندارک دست نکوت. من وتی حیال ٹگلیں. منی دم بالا ات کگت. من شربوانتو من نشتو. پولیسا من پات کت. اما دمانا میجر ہم سربوت. منی نیمگا روک روکا چارگاہت. منی گوچا ایدا مچلتا. شوکت چے گوشے اچنا گوشے گپ کن باریں گپ کن. ایشان یکی دومی چارے تو میجرا پدا وتی دیم گومان کو تو گوشت. من خاموشا تو اچنا گوشت. میجرا گوشت اشیا کوٹی نمبر 3 بند کنید. منی گوشاں لفظ کوٹیانی ہر نمبر یک نوکی سزائیت. منا دیگا کوٹیا بندی کت. اشیا تہا 3-4 مردم الکاپیا جاگا کت کت. سمیٹا حبی دیچ نیستا تو گرمیا بی کساس گرمت. کوٹیا حمام استت. من 6 روچو 6 شپا ہمیں کوٹیا تہا بندی کو تو ایو کا شپا منا امیچو ورگ دیگ بود کے ممیرا. من 6 روچو 6 شپا وتی وحد گیشتر کندریا حماما گوازین. اما وحدہ کے شپا پولیسا منی ورگ آورتا. من حماما ایو کا پتلون پادا کو تو درد کو. ہگانا اروہ دا منی گوت سمیٹ سارا کپتگا تو من بی گودا گیشتر آپے چی راہ تو. من حساب داشت. پا کانگا منی گورا دیگا کار نیستاد. من حساب داشت کے بارے چونت رندہ جان شودا. من 6 روچے تہا 486 رندہ جان شوشتو. ہر رندہ من 6 منٹا وشیا آپے چی راہ تو. اردے کے درد کو گرمیا مانشان. سہمی شپو سہمی روچ کے پورا بوتا. منا میجر دیما داری کو. منی حالت سک خرابت. ما یہ چیزیں روچے تہا من جسمانی رنگا کمزورتو. اودا ایئرپورٹ پولیسی منی رندہ حد کگت. اما یا منی فائلو منا گاڑیا کو ایئرپورٹ آور. ایئرپورٹ پولیس اسٹیشنا میجرہ منی فائل چارے تو گوشت. چیا انچو 18 انچو عذاب کو تک. اعتراب چیا نکنے. من گوشت شما ہگا من زندو ظاہری زمین نے چیرا بار بھی دیت. بلے من دروگیں بہتام وتی سرا نزورا. میجرہ اولی رندہ بچکن دیتو گوشت. وتی لوگے مردمانی نمبرہ بدے کہ سک پریشانا. سک باز رندہ تی جستات کگاں. بلے تحقیقات وحدہ ما کے دیا مردمانی چارگا نہلے. پدا گوشتی لوگے نمبرہ بدے. من گوشت منی لوگے نمبر اما پلاسٹکی تیلیاں انکے سامان مانا. آئیا پولیسی توار کت. منی تیلی آور تو پون نمبر زورتا. دیگا کاغا دی داری کت. گوشتی ہی مردم تی جستات کگاں. غلام، گلشن، نوربخش، تاج بی بی، یحییٰ، مرادی، ملک، خالد، قاسم و دلجان و عبدالغفور. ایشانی تہا من 2 مردم حال داد کنا. ایدگا وقت آ مردمہ حال بھی دیا. من غلام جان و لالا نوربخش کے لوگانی فون نمبر گوشتا. گوشتی باندہ صحبہ ای فون کنگ من تو بیگہ تی 4 گہت کنا. جیلا عبداللہ لشکری سلیم کٹائی بکتا موجود تھا. ایشا منادیس حیران بتا کہ منی شکل 5 روچا بدل بتا گت. من 6 روچا بیواب تھا. من وتی کمبلانی تہا دا دمی نیم روچا واب شتا. وابا پادا ہگا پاد من جان ششت ورگ وارد گو جیلیاں دیوان کت. عبداللہ لشکریہ گوشت من ساریاں 14 سالہ بند بتا گو. وحدی تی مردمانی فون نمبری زورتاک بزا تی جست پورس تحقیقات وحد علاسے. کم و وحدہ پد ترہ عدالتا برا بارے عدالت ترہ چونت سے زیادہ. پدا منی دراہی مردم منی چارگا حد کا. منا گوشتش کہ ما باز رندہ حد کگیں. بلے پولیسا گوشتا کہ شوکتا تحقیق واسطہ بری جاگئیا برگاہاں آئیے جست کنگاہاں. پمشکا آئیے واسطہ زیارت بندیں. مادا ماہیے شتگو حد کگیں. بلے اروہ دا مارا ہمیں گوشک بودتا کہ ہر دے شوکت چارگے اجازت دیک بیت ما وات شمارا حال دائیں. منا بازیں جستے کتش بلے منوتی عذابیانی گپ چیر داد. داں کے ڈنہ منی عذابی دیگا رنگی دیگ مبان تو ملکہ منی لوگے مردم پریشان مبان.
پرچہ کے گپ کے زبان بدل کنا بیت گوڑا آکرا گپ جند ہم بدل بیت تو دگا رنگیا رنگ زوری وحدی یحییٰ و مرادیہ کے منی واسطہ ورگی میوہ ہاوٹ گوڑا منا افضل با زیادت کیا ہنگت وتی سینکل و سروپانی ودار آئیں و من ہدان چو بیوساں کے منی واسطہ ای ورگی سامان آرگا ہاں من یحییٰ ہارا گوشت کے منی پتلون یکی منی واسطہ گوت صابون و کولگیٹ و برش بیار دمی روچا مرادیہ اور تو داتا مرادیہ گوشت تو کجا چا کجا وطار سر کت من گوشت اگاں تو اکترے گورا پلینڈی مکوتیں من مرچی ای جاگا سر نبوت تکتا من زبادی عزت وتی چماچا دوستریں آ بیچارہ گنگت پا اکترے گپ پیا وتا قربان کا بل تئی لوگا کہ من وڑ وڑ سر ترگا دیست گوڑا سرپت بوتا کہ مرادیہ وتی راہ یلک کو تک گوشتے منا افسوس نبیت من دا کدینہ پیریں ڈڈے سرا بنشتینا شما وقت کے لوگے حیالا نائد گوڑا من دا کدینہ شما عزت کوپگا کو تیں تو زبادی واسطہ منی گپ کے نظر تا گوڑا من یحییٰ جندوہ دیم نداد آئیے چمانی کل مرادی پادت کو شد من ہم دیم گن جیلا داد دمی روچا قاسم چا سلالہ منی چارگا حد من گوشت لوگا پون بکن پریشانیاں میل دلا گوشت ایشانی دیمہ چیا وتی عذابیے گپاں بگوشاں حراب گوستا کہ ارچی عذابیے بودتگ گوستگاں پمشکا گوشت پولیسا منا جست پرسکو تگ منا حذاب نداتگ پدا جیلا یک گروپی ہندوستانی ہاتھ کے بیچارک سک پریشان تھا ای درستا وشی روچیا پارٹی کو تگو شراب وارتگ نشاب بودتگاں وہ پولیسا بند کو تگاں پوشتا ایشانی کمپنی گوشت کے ای درستا واپس ہندوستانہ دیم بے دے کمپنیہ ایشانی ضمانت نکو تو درست پریشان تھا کہ بنامیا لوگا رواں وہ باز گورا پر روگا کرایہ ہم نیست ٹکٹاں و کمپنی ہر حساب داں بلے اشکین دستانی رواگ ہر کسا توری ای نصیب گپیں ہر یک کے نصیبہ ہما وڑ نبشتیں آئیہ ہما وڑا گوازینگی میں جیلے تہا لتے مردم عدالتہ سزا داتا ہوں سنٹرل جیرہ دیم داتا عبداللہ لشکری و محمد منجی عدالت تاریخت کگت آہانی محکمہ 6 دسمبراہت لشکری گیشتر پریشانت کہ آئیہ 14 سال ساریہ جیلا گوازے تگت ایرندی باری چونت سزا دیگ بھی لشکری ڈن 4 ماہ دستگت او پدا جیلا حد کگت سلیم محکمہ چمنا پیسر بود سلیم سالیہ سزا دیگ بود او سنٹرل جیلا شد ہمیں یاما مرادیہ لالا نوربش کو غلام جانے گورا 600 ریال پچ گرت کہ من شوکت واسطہ وکیلی دارا 200 ریال غلام جانا داتگت منی ہم محکمہ تاریخ منہ دیگ بود کہ 4 دسمبرت من حیران بودتا کہ عبداللہ لشکری و محمد منجی تاریخ اب تگیہ پیسر دیگ بودتگا 6 دسمبر او منی تاریخ من رندہ گوشک بود بلے منی محکمہ 2 روچہ پیسرت من وتی محکمہ حال درستہ داتا کہ 4 دسمبرہ منی محکمہ 4 دسمبر 1996 صوبے سرا من جان ششت گود گورا کوتا پولیسا منا ہما بلڈنگا بورڈ کے قاضی اعتراف افیسا منا پولیسا بورتگت منا ہودا دیگا جیلیا بند کنک بود تو 4 دیگا مردم ہوں بندت ایشانی محکمہ ہم ہمیرو چاہت ہر یک کے نام توار کنک بود پولیسا ہا بورڈ قاضی بزن جج دیما پیش کت من وتی باریہ ودارا ہتوں منی دل یکوئی پریاتا ہت کہ بارے منا چونت سزا رسید دلے تہا دعایا تو کہ منا 5 سالہ گیشتر مرسات ہوں من ہمیں امید کو تگت کہ منا 5 سالہ گیشتر سزا نبید منی سر جرم ثابت نبود تک پمشکا منی غیر ذمہ داری و دوبر نیاہگا انچو سالہ پولیس ودار پرماہگا منا 5 یا 4 سالہ گیشتر سزا ندیاں منا 2 ماہ گیشت کے بندتوں دمانیہ پد منی نام توار کنک بود تو پولیسیا منا محکمہ ہبوڑ محکمہ ساک مزنت قصاص 40 مردمہ گیش نشتگت منا دیم پدیمہ دروازہ کو قاضی جج راستے کشا قیدیانی بکسیتا اشتاری نک بود چمکے قاضیہ کپتا حیران بودتوں کہ یہ ہما مردیں کہ من اعتراف روچا اما یہ دیمہ برک بودتگتوں یہ ہما قاضیت کہ منا گشتگتی کہ ہدا متورس بزن توچا پولیسا آزاد ہے بلے پدا ہمیں مردہ منا ہما پولیس دستہ دات و آہا منا ایڈ کوارٹر گیشتر حذاب کنائیں آئیے کشا دیگا 2 جج نشتگت و آب ارز نشتگتا ایشانی مزنی ٹیمبل دیما دیگا 5 مردم نشتگت و کاپی و کلمی دیما ہت دیگا پولیس افسری ہم نشتگت کہ سرکاری وکیل کون بسم اللہ الرحمن الرحیم کاروائی بنگیج بود ججہ منی نیمگا چاری تو گوشت
وتی مکمل نام عمرو وتی جاگہ نامہ بگوشت کہ کجا نشتگے. شوکت یحییٰ میردوست البلوچی. عنوان وادی عدی عمر 31 سال. من وتی نام جاگہ عمر گوشت تو آموش بودتو. شوکت اول مارچ 1990 شپا تو پی آئی کراچیا پاکستان شتگے. 2 مارچ صبح سرا عمان ایوییشن کارگو منیجر راشد عیسیٰ پولیسا رپورٹ درج کو تک کہ 7 بجا وحد صبح شفٹ سپروائزر عبداللہ منصورہ اسٹرانگ روم میں قیمتی سامان چیک کو تگا. دا یک بکسی مجوہرات گار بودتگا کہ 14,000 ریال بودتگا. کمپنی وتی رپورٹ تہا تینام دا تک. پولیسا عبداللہ منصور، عبدالکریم و محمد الفارسی ہم بند کو تگا کہ کارگوئے منیجرہ گشتا کہ ایشانی سرا ہم تحقیق بھی بلے تاو کہ 7 روچا پد وتی ڈیوٹیا واتر نکو تک پولیسا تی سرا شک بود تک. ہاو ای راستے کہ من اول مارچا پا 7 روچے واسطہ پاکستان شتگوں. سامان دومی صبح چارک بودتگاں کے گاراں بزا ہی نیاما 9 گھنٹہ گوستگ. پدا چابی ای نیاما 6 مردم دستا تران بودتگاں. من اگا چٹیاں شتگوں منا کمپنی چٹیو ٹکٹ ہر دکھ داتک. پدا ایئرپورٹا من پولیس امیگریشن دیما قانونی راہ گوستگوں. نئے من ای سامانانی بابتا زانا نئے کہ منا مجوہرات گون بودتگو کراچیا پاکستان شتگوں. منی واتر نبوگے سبب ہی بودتا کہ 4 روچا منا گوادرہ مردمہ حال داتکت کہ عمانا پولیس لوگ پا لوگا تی جستائیں وہ ہرسٹ وارنٹ ہم گونا. من وتی بی عزتیو بندی ترسا واتر نیت کگو. منی نیاہگ منی سر شک پیدا کن بلے دزیا منی سر ثابت نکان. ای بابتا منا پولیسا مایا گیش ٹارچر ہم کتک وڑ وڑے حذابوں داتک. ججہ دور مردمانی نیمگا چارے تو گوشت کہ کسی چا عمان ایوییشن نیمگا ہتکگ یک وکیلی پادت کہ منت کگا. من کے مردمانی نیمگا چارت او دا کارگو منیجر راشد عیسیٰ، شفٹ سپروائزر عبداللہ منصور، عبدالکریم و محمد الفارسی نشتگتا. وکیل کاغدی جہلے نشتگی مردمان دا تو آئیا جج ٹیبل سرا ہیر کو. ججہ کاغد چاری تو گوشت. راشد عیسیٰ ویٹنس بکس بزن شاہدانی جاگہا بیت. راشد عیسیٰ ہاتھ ویٹنس بکسا اشتاد. راشد عیسیٰ قرآن سرا 10 تیر کو تو سوگند وارد. ججہ گوشت وتی گپاں بجان. راشد عیسیٰ گوشت 2 مارچ 1992 صوبے سرا منا شفٹ سپروائزرہ اسٹرانگ روم لوٹائیں تو گوشتا کہ بکسے تہا مجوہرات گاراؤں حالیں بکس سیدگا بکسانی تہا چیر دیگ بودتک. عبداللہ منصورہ ترا کجام ٹائمہ حال دا تک ججہ جسکت. صبح 7 دہا و من اب تو 15 اسٹرانگ روم وطارہ سر کو تک. پدا حمودہ چا ایئرپورٹ پولیس اسٹیشن پون کو تک و حال دا تک. پولیس اب تو نیمہ سر بود تک فوٹوے گپتگاں. آلیگی بکسی وتی ہمراہی برتگ و منا گوشتگی وتی کامل رپورٹا بیار. شوکت اخلاق و کارکردگی شکایت ایشانی بابتا منا سرپد بکا. شوکت 2 سالہ کارگوا کار کو تک و منتی مردمی بود تک. وتی ڈیوٹیا وحدہ چا پیسہ رت کگو وتی کار ذمہ دار بود تک. منا شوکت شکایت اجبر نہ رستک. پمشکا 2 سال تہا من پروموشن داتگ و شفٹ سپروائزر کو تک. بلے تی رپورٹانی تہا نوشتائیں کہ تو شوکت نیمگا اشارہ کو تک. من اشارہ ایو کا شوکت نیمگا نکو تک. منی اشارہ عبداللہ منصور، عبدالکریم و محمد الفارسی سہینانی نیمگا بود تک. ہاں شوکت کے دوبر وتی ڈیوٹیا نیت کک وہ ایدگا موجود بودتگا. گوڑا ما ہمیں گوشتک کہ ہی کار شوکتا کو تک. ججہ راشد عیسیٰ اجازت داد وہ عبدالکریم شاہدانی جاگہا لوٹائیں. عبدالکریم سوگند وار تو ججہ جسکت. عبدالکریم کمپنی رپورٹانی تہا نوشتائیں کہ شوکتا تر چابی شپے 10 ران داتگا بلے تو صبح سر چابی محمد المنجیہ داتگا کہ عبداللہ منصور کے چابیاں بدے. عبدالکریمہ گوشت شپا قیمتی سامان چا ڈننا نیت کک او نئے کہ کسی وتی قیمتی سامانانی رندہ حد کک. پمشکا من اسٹرانگ روم چیک نکو تک. صبح منی ڈیوٹی 6 بجہ حلاس بیت او کمپنی بس اسٹاپا 6:15 زوری تو درکیت. عبداللہ منصور وتی ڈیوٹیا لیٹ رت کک. پمشکا من چابیو کاغد محمد الفارسیہ داتگان کہ عبداللہ منصورہ بدیش. بلے صبح 8 بجہ کارگو منیجرہ منا پدا لوگا چا پون کو تک لوٹائیں تک
من کے ایئرپورٹ ہتکگوں من حالہ گپتا کہ اسٹرانگ روم سامان گارا پدا عبداللہ منصور منو محمد الفارسی پولیسا مارا برتک جست پرس کو تک 10 روچہ پد مارا دیم داتا و شوکت ڈیوٹیا نیت کا کمپنیا شوکت سر شکیں جج عبدالکریم اجازت دا تو عبداللہ منصور لوٹ آئیں عبداللہ منصور آؤں سوگند واٹ جج عبداللہ منصور جست کو کمپنیا نبشتہ کو تک کہ تئی ڈیوٹی 6 بجہ بنا بھی بھلے تو ہفتات کگے بزن 1 گھنٹہ یا لیٹ ات کگے تو کہ ڈیوٹی ات کگے تو چی کو تک من 7 بجہ ڈیوٹی ہت کگا محمد الفارسیہ اسٹرانگ روم میں چابی و کاغذ منا داتگا من اسٹرانگ روم کے سامان چارے تگا بکس گار بود تک من راشد حصہ کارگو منیجر حال دا تک پدا کارگو منیجرہ پولیس عبدالکریم آہگا پد پولیسا مارا برتک دان 10 روچہ بند کو تک پدا پولیسا ہمیں گشتک کہ چارمی مردم شوکتیں آ نیا آہگائیں کمپنیا شوکت سر شک بود تک تو ہما دمانا اسٹرانگ روما سامانانی چیر چارے تگا یہ کمپنیا ہارڈریں کہ سامان اینڈوار و ٹیکوار بے بند درست سامانا یک کا سپروائزر دمی سپروائزر دیما بچاری توچہ محمد الفارسی دستا کے چابیو پیپر زورتگا گڑ پرچہ محمد الفارسی دیما سامان چیک نکو تگا عبداللہ منصورہ گھبرائیں محمد الفارسی اچھا عبدالکریم کرا سامان نچارے تگا جج چیزی نبشتہ کو تو عبداللہ منصور اجازت داد پدا محمد الفارسی وٹنس بکسا توار کو محمد الفارسی ہم سوگندوار توچہ عبدالکریم دستان چابیو سامان بغیر چارگا چیا زورتگا محمد الفارسی دیمداد من شریعہ ایشانی گپاں گوش دار گئے تو عبدالکریم بس روگی بود تک عبداللہ منصور لیٹ بود تک کمشکا عبدالکریم چابیو کاغذ منا دات کو گشتا کہ عبداللہ منصور دیر کرگائیں منی بس روت چابیو کاغذاں عبداللہ منصورہ بدے جج محمد الفارسی اجازت دا تو راشد حصہ پدا وٹنس بکسا طلب کت کہ عبداللہ منصور عبدالکریم و محمد الفارسی رپورٹیشن بیان بکا راشد حصہ دوستانی تعریف کت خاص عبداللہ منصور باز تعریف کو تو پدا گشتی عبداللہ منصور یک کمزوری بودتا کہ صحبانی سرا اور وحدہ لیٹت کگو ای بابتا یکو دورند شوکتا شکایت ہم کتگ کہ من ہمک صبح درائیں شپے ڈیوٹی کنگا پد ہم پا عبداللہ منصورہ نندگ لوٹیت کہ لیٹ کیت ججہ راشد حصہ پدا واتر کو تو عبدالکریم لوٹیت شوکتا تر چیا سامان پیش داشتگان او تو چیا سامانانی چارگا حبید چابی زورتگان ترا معلوم بود تک کہ شوکت اب تگے چٹیا دراہ گائیں شپا ایئرپورٹ سک رش بیت من شوکت سے 4 رندہ واکی ٹاکی سرا گشتک کہ بیا سامانا بچار بلے جہاز باز بودتگاں پمشکا من گو جہازاں 10 گٹ بودتگاں دان کے کارگوئے ڈاکومنٹ جہازہ پشت مکپاں جج عبدالکریم اجازت دا تو پولیس سے وکیل جست کو شمے ہاروچے تحقیقہ چیچے ظاہر بودتگ میں ہاروچے تحقیق منی جندہ نکو تک کمپنیا کہ من اسٹرانگ روم میں سامانانی گاربوگے حال دا تگت من ہما دمانا کارگوا شتگوں ایو کا ہمیں بوکس حالی بودتگ دیگا ہچ وڑی نشان نہ بودتگ بوکس سرا فنگر فرنٹ عبداللہ منصور بودتگا نئے شوکتے نئے عبدالکریم میں نئے کے محمد الفارسی فنگر فرنٹ بوکس سرا درد کگا بلے عبداللہ منصور اما سہتا گشتگ کہ ہی بوکس منچا ایدگا بوکسانی چیرہ در کو تک پمشکا منی دستانی نشان لازم با تحقیق کے دورانا ایو کا ایشان زبانی گپ گوش داشتگا بلے مارا شوکت ودار بودتگ ودی شوکت کے وتی ڈیوٹیا دوبر نیت کا گوڑا ما پدا کمپنیا نبشتہ کو تک گوڑا کمپنیا ایشانی ذمہ واری زورتگ و کیس شوکت سرادا تک ججہ پولیس افیسر نادیں تو دیم گومن کو تو وتی درستیں جواب یقین جواب داتگا تئی سر 100% ثابت نبودتگ بلے تو وتی ذمہ واری پورا نکوتگا و 5 سالہ گار بودتگے پدا وتا پولیس دستا داتگ پمشکا ہی عدالت تئی تچگو نیاہگو ڈیوٹی غیر ذمہ واری سامانانی گاریا ای عدالت بحکم صاحب الجلال سلطان قابوس المعظم تر 2 سال سزائے حکمہ دا آیا وتی کلم بند کو تو عدالت برخاست کو گوشے منی دلا گھر کی جات کہ من 5 سالہ دل مانک بودتگا من 2 سال رستک من سک وشتا آ مردم ہادی ما درد کا بلے ججا گڈیا گوشت
کہ سامانانی تحقیق دوبر بھی من پولیس ہمراہ بوتا چیر بروت بچکندان زندانہ حد کو روانے پا بلوچی وشیں شعر و شاعری یا آزما کو نوشتہ گوشدارگو چارگے واسطہ چینل حلم سبسکرائب بکنے